Шене чуваш ширулыхе ергеленерен пеширалы шул шетре чакна халласа наци библиотекинче оширалы ятпа петем чуваш акции иртре. Пызыкта церле енле уяв наци культурине елы ергене литература вылавне церле осталых классем урлы катарца паче. Акции телеве чуваш халыгеншене ширулыхе жинже негізлене пулымзыне кадарца барасы. Наци библиотекин директоре Роза Лизакова галанадырых. Кувыл театрда, музыкада, чельхеде. Шыне чуваш ширулыхе булман болзан, тень пирин чуваш халых дергензе дагайчы бул. Тень пирин литературада булмашчы, театрда булмашчы буле, хачат журнал земде булмашчы буле. Шавынбада халық шак хыйын чельхине, хыйын ширулыхне упраза пурунна чухне, вол юризем бергеде остывать, та же бергеде, терезем бергеде осту задрать. Шавынба шак акцин идеи, как шагында берен. Ширулых шинчен калашны чухне, потембе унын культуре бергеде калашмала, унын истории, пуласлыхи бергеде калашмалы мелле май. Теп вырындай интерактивлы лаптык пульджа. Кувал хале ишлеген шене чуваш ширулыхе шыралы жулда курав. Уява худшынаган зем терлегаларымба палашни зырбышне Викторина Зембекова сцене худшынжеш. Осталы уроки зенже ача зембе аслы зем терле пугане, куйгырыш телей кайыкне осталареш. Нация реженше витеррине тишкерджеш. Акция программинже Владимир Григорьев ерцыбыраган врах вулав земде иртреш. Унда врендеген зем, гуманитарий аслыхе зен институтинже ишлеген зем, актер зем худшын. Авалхи текстсен пельдерышне, историне, тепчезем, гуманитарий институтин специалистизм дерек уж сабаджиш. Унда мендери пуянлых, самах пуянлыхе, халах пуянлыхе, унын история, штангельне бір, менжин аплагала жанще. Кудекс тебір декс паданлаштарзасын мілерек вуламалана, мілерек туймалла, халық патне мілерек шидермелле. Шавынбады Шагынбек ябалазым пидигирлі дезе жұртладым. Візем учитель зіне анчақмар, енженде учитель зімбатне шетреш болзасын, візем балақ ажазым батне деші. Авалық пашығын мирфладинже ғұрымлы дексене, тадарды де бізіне кишкерне жүпне балақ еврлық семдіксі дуғашықында специалистен пулышы вегерлі. Шау ішсене думай, ебір баған құтшындымыр, тексене бұланық ішін комментарийлезе алнандарса падымыр. Пиде лайық туғышлыя бала десі жұплады бебе Шагынбек ішсем. Хамыр халығын музыка инструментжезен тенжебе Николай Фомиряков палаштаржа. Людмила Шуркина художник-модельер кураве вырындупна фолк тебелде, нацитум деребе, кабырлы хадерзембе келенме майбульджа. Кундах мускавран келіне вайхал ушкын, хыне еверле аранжировка дуна чваш юризене шырандаржа. Тебір бөлімре чываш чилхине веренес кымылы ют чыржыв студенже зембуғынжеш. Кашнее хыйхыш халық чилхизене пілніне чывашла анландармадырышы. Пәдім чываш акцине рашейри тыван чилхизене тіпче себе, упра себе ішлеген фонд пужары вебе иртерня. Чываш еңгаларым Валли, Алиса Александрова, Виктор Степанов.